Evo, tukaj bom skočil z ladje, mečkaj me je strah, ker imam ta kamero v rokah, da ne bi kako izgubil, tako da gremo. Snemaj, Janez. Nemam strica Toma, ko bo skačil. Evo, Janez, k tebi gre. Kje si lepotec, a? Ja. Dobro jutro, poglejte, kakšen čudovit dan je v kraju Pučišča na otoku Brač. Ura je 8 zjutraj. Koliko vas je tukaj takih, ki menite, da so Hrvatje neprijazni? Dajte v komentar napisati. Dajte, vam bom povedal, kaj se nam je zdaj zgodilo.